Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Turabasuje mu izina rya Yesu. Nta kintu cyiza ngo kubona abera b'Imana aho babateraniye. Sema amen. Abaje mwese Imana ibagirire neza. Haleluya, haleluya. 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 Dawidi we ngo bakivuga gusa ngo tuje mu nzu y'Imana ngo yarishimaga. Ubu hari indwara y'abantu kudaterana, kutikunda amateraniro, kuyazamo biguru ntege, ariko iyo ubonye abantu b'Imana bicaye gutya hari ikigomba gukoreka. Amen. Ngo n'ibitabo bizabibumburwa. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Nishimiye kubabona mwese. Amen. Umuririmbyi aravuze ngo ubuzima bwiza ni ubuzima, nukuba rero ngo ubuzima bubi ni ubuzima butari ubwo amasengesho. Niba ubuzima bwiza ari ubwo gusenga, ubuzima bubi nabwo ugomba kuba buhari nubwo kutagira gute. Dusome ijambo ry'Imana. Mwakoze gutegura igiterane, nubwo mbona abantu atari benshi kuko mbazi hano muri Umoja, sinzi nimba habaye ibindi bibazo cyo gutabara cyangwa se gufasha abantu bari mu kagiriya wacu. Natwe twaragikoze ejo bundi cyo kugira nyine ngo dutange amafaranga no gusenga. Tugende dusome mu Balewi, Abalewi 6 muri Bibiliya yera, no guhera ku murongo wa 2 turasimba wa 5 no wa 6 ariyo dusoma. Abalewi 6:2 dusimbe ku wa 5 no ku wa 6. Umwanya utari munini kugira ngo ibindi nabyo bize gukurikiraho. Tegeka Aroni n'abana be uti, iri ni itegeko ry'igitambo cyoswa kije kiba ku nkwi zacu zo ku gicaniro, kirareho buke, umuriro wo ku gicaniro uhore waka. Naho ngaho ariho muca umurongo. Umuriro wo ku gicaniro uhore waka. Murongo wa 5, umuriro wo ku gicaniro uhore waka ntugasinzire. Umutambyi aje awushyiramo inkwi uko bukeye, awushyiremo igitambo cyo koswa igihe cyose mu bwoserezo bwacyo, awoserezemo urugimbu rw'ibitambo by'uko bari amahoro. Murongo wa 6, umuriro wake ku gicaniro urudaca ntugasinzire. Vuga ngo amen. Imigani 26 umurongo wa 20. 26 umurongo wa 20. Ndashima Imana kubona mwarimu. Imana ishimwe cyane, sinari namubonye kuba mpagaze hano. Imana ishimwe ko turi kumwe. Barikiwe sana. Yatugiriye neza cyane Gitengera muri bya bibazo twagize, watugiriye neza, umetufariji, yatubereye umugisha. Barikiwe zaidi. Imana yivange mu byawe. 26 20. Fite hano ndasoma mu Giswahili ngo bila kuni moto huzimika. Ngo bila kuni ntimuzizi, muribuka kuni? Bila kuni moto, muvuge gutyo ngo bila kuni moto huzimika. No, iyo ntankwi umuriro uzugira gute? Uzuze. Nta bindi bintu birebera. Turangirize hano ingoma za 2 cyangwa amateka. Ingoma 2 7:14. Bila kuni moto uzimika. Ako nasomye ka arakandi karaho ka Benaki yoreye, muraza kugakomerezaho nama. Amateka cyangwa se ingoma za 2 7:14. Maze abantu banje bitiriwe izina ryanje nibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanje, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi,
nanje nzumva ndi mu ijuru mbababarire igicumuro cyabo mbakirize igihugu. Amen. Reka nsubiremo. Maze abantu banje bitiriwe izina ryanje nibicisha bugufi bagasenga, harimo kwicisha bugufi, bagasenga, bagashaka mu maso hanje, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, naje uwo ni Uwiteka nzumva ndi mu ijuru mbababarira igicumuro cyabo, nimara kubababarira ngo mbakirize igihugu. Amen. Zenda kubadakomoka muri Kongo bazamenya amakuru, ariko abahakomoka muri hasi kiriya gihugu kimaze iminsi gipfuye kandi ni cyiza. Kongo si nziza, muzamwibuka y'amazi yaho na twa turango n'indego. Abanyaminembwe iyo uturutse nko mu Mikenke ukazurangiza igihugu ngo mu kwa kabiri cyahiye ari uruhira kwama wuzuzwa kandi batashizemo sente, ni cyiza. Mugahinga mudakoresheje mbolea, abimba inoro bagahita bimba bakazibona. Niyo uza wamujana ibyashara, nimba wagurize inka 100 ukayigurisha 300. Nuko Kongo ni nziza mukagira Imana, ariko imaze iminsi ipfuye. Itodukiriza ese wari nk'ikintu twosabwa gutanga ntitugitanga kugira ngo Kongo ikire. Byenda nk'icyo dushoboye, wovuga ngo tugiriringa tutarya irakira, twese tukaza hano n'abana pana kuko twaje turi bake, twobikora ko murumva twobikora. Sindabona ikintu kibi ngo kutagira ushaga iwanyu. Ukuga natanga ijambo ry'Imana, sema amen. Nta kintu kibi ngo kutagira ushago. Ushago ndayo murabyumva abantu muri Kenya. Umwana aherutse kumbaza ejo bundi ngo abandi bavuze ngo baraja ushago, ngo none ngo twebwe ushago yacu nihe? Taye wa mwana umirwa nawe kuko natwe twumiwe. Wewe ntibutekereza ngo uravuga ngo reka mfate indege cyangwa imodoka ngende, nugenda uramugenda uri muraya ngo ahari shobora kutagaruka cyangwa bishobora kudakunda, birababaje. Abandi boka muzamubona bino mu kwa 12 bose bazamagenda, tukama dusigara mu babarabara hafi twenyine. Niki ko abantu bakiriye iwa twebwe pi, ariko hariho ibyiringiro. Yesu ashimwe. Hariho ibyiringiro kuko igiti iyo cyatemwe ngo gishobora kugira gute gushibuka. Nza ngakumbura ahantu twasengeraga, mukimanagaza mukaba murakutse mukaba mugire mukamina mukama mukavuza induru, nta rusaku ntabagira gute, mwabona akabigiye mwimba umwobo. Kiragiye ngo twakiboneye mu ibyiza. Hari ibyiringiro kuko igiti iyo cyatemwe kishobora kandi kugira gute. Sema amen. Sema amen. Abayisiraheli ibo byabaye bibi kurenza ibyacu. Abanyesiraheli byabaye bibi kurenza ibyacu, baragenda barapfa ngo baruhe n'igihugu kitwarwa n'abandi bantu, baragitwara pe. Ariko ubu nyine ni igihugu gikomeye Isiraheli, na Amerika iracemera. Timwovuga ngo amen. Na Amerika grande puissance mu isi, igihugu gikomeye ku isi, iremera ikemera. Isiraheli nakantu kwangana ucya tibanagira nabo bahinga, ariko kubera technology sinzi ukuntu baza bakora ibintu byabo. Uri igihugu gikomeye gifite abanyabwenge, gifite ubutunzi, gifite ukuntu kimeze, kirashigikiwe. Umusoma iwacu niko bizamera. Amen. Umusoma iwacu niko bizamera. Ari intwaro nyinshi ushize nibari hano sizandi nabivuze, ni mu gusaba abasore, abantu bakiri bato mwese, hari ikintu kiza gifasha aba minority, abantu bakeya, hari ikintu kiza kibafasha kugira ngo bikureho igisuzuguriro. Kimwe kiza gifasha abantu kiri mu kuntera ubwoba, kuko ndi mukubona urubyiruko rwacu rurangaye cyane n'ubwenge. Muri ubwenge ni ikintu ciza cyane. Amen. Ubwenge buzabutuma ingoma y'igitugu mwikuraho kandi mutarwanya. Ubwenge buzabutuma abantu babatinya mutakoresheje amasasu.
ubwenge buzabutuma mwubahwa atari uko mukunzwe, ari ukubera iki, ari uko hari ibyo babashakamo. ubu nyine Israel ifite ubwenge buri ku rwego rwo hejuru na tekinoloji. kubera iyo mpamvu ibihugu byose bikomeye birabakeneye, ntabwo babakunda, nta nubwo babifuriza hari amahoro, niko ntekereza. ariko kubera ubutunzi bubarimo mu mitwe yabo, biza bituma bakenerwa, bakubahwa. banavuga n'ikintu niwabagaho gukangana gutya bakazavuga ngo twogira gute, isi yose ikajuguma kubera ubwenge bubarimo. icyo mba ngo abantu bacu mushaka ubwenge mu izina rya Yesu. Amen. Nibitaba ibyo ngibyo tuzakomeza kongiza. kandi iyo mvuga ngo twe, ntabwo mpamvuga abanyamurenge, ndavuga abakongomani. hari ukuntu abantu bazabiga ariko ntibagira ubwenge, mukiga uburyo gusa bwo kubona indonke. ubu ngubu gukora ni byiza, ni sawa, ndaza kukigeraho naco, ariko dushaka ubwenge mu izina rya Yesu. Nibuka muri Bibiliya bazavuga umuhungu umwe ngo ni Daniyeli. muramuzi Daniyeli ntiyari na minorite, yari umunyage, yari umuntu wari waragiye, ariko ariga bagira ubwenge n'abahungu bandi bari bari kumwe. umunsi umwe hama mutora arazamuka ageririye. Sema amen. arazamuka agera mu mashorishori y'igihugu, ngo buce bamugirira ishari birakomera. ariko nanone kubera ubwenge Imana yari yabahaye, baratona, barakundwa, birakunda, hamwe no kubaha Imana. umunsi umwe mu gihugu cyose ngo baravuga ngo Imana ya Daniyeli ari yiramwa, ari yishimwa. Sema haleluya. erego Imana yacu igomba kugera ahantu binyuze muri mwe, binyuze muri wewe, isi yose ikavuga ngo Imana yabarunaka nishimwe n'abayiramwa katika jina la Yesu. Sema amen. Imana ya Daniyeli mugaragu kundwa we akazavuga bikagenda. ngo buce umuhungu witwa Yosefu baramutwara, iwe ntiyari umunyage, bari baramuguze nkakurya kw'ihene, baramugura nk'ihene gutya zana 30 twara. aragenda, murabiza amakuru ya Yosefu. ariko umunsi umwami ngo arahaguruka, ngo aravuga ngo ariko uyu muhungu ufite ubwenge bumeze gutya yova he? Sema amen. icya kabiri, uyu muhungu wuzuye umwuka w'Imana yova he? waravuga ngo ngiyi impeta yanje n'ibindi birebire aho ngaho. ngo aravuga ngo Yosefu we, hano muri Egiputa ukuye njewe nta wundi uzoza uvuga ngo ryijana. haba nanje none nguhaye uburenganzira, umuntu uzoza winjira hano ni wowe uzaba wamuhanguye. usohoka, uhaguruka, ukorora, akira ni wewe. Sema haleluya. birashoboka kuba Imana ni ikintu gikomeye, no kugira ubwenge. ariko uzi ubwenge buvanzemo n'Imana. hari igihe abantu bagira ubumenyi butafite ubwenge. ubumenyi buratandukanye n'ubwenge. ubumenyi ni ukwiga ugasoma ukaminuza, ariko ubwenge ni ukwiga ugasubira ukagira kubaha Imana muri wewe. ngo iyo bifatikanije ngo biza bigira inyungu nyinshi. Sema amen. basore bacu, bakobwa bacu muri hano, n'abantu mwese mugifite imyaka ishoboka, imureke guhunama, twoye kurangara, dushaka ubwenge. mukora akazi ariko musome, mushaka amafaranga ariko mwige. dushaka Imana, dushaka ubwenge, dushaka ubumenyi, tubuvange kugira ngo ejo ibi ngibi muba mubona abantu barimo tuzabibakuremo mu izina rya Yesu. Bibiliya ivuga ngo umubyeyi mwiza ngo azasigira umwana wiwe ngo umurage mwiza. erega umurage si amafaranga, erega umurage si ukumusigira amavuzo. iyo nta bintu bipanze, igihe kirageze ngo igihugu natwe tukiyobora kimere neza. ko ndavuga twebwe abubaha Imana. Sema amen. kive mu maboko y'ababi. aho ngaho no watinda, reka mpareke. no Imana ngo ibwira Salomo, iramubwira ngo yari yayubakiye inzu, iramubwira ngo Salomo we, niho twasomye ngo abantu banje biti ngo ninteze igihugu mugiga kikagira amapfa, inzige zikakirya, ibihoma n'ibishokoma bikagitera.
hari igihe twaba dusenga kera ko ngo ibishokoma ngo bizoturuka hehe ngo bigire gute umuntu akazagira none nyine impyisi nyine zizava naho ni ibishokoma abantu kuri yakiriya gihugu timwavuga ngo amen. Ndaza kuvuga ijambo rivuga ngo umuriro ugume wake, umuriro ugume wake kugira ngo ibishokoma n'ibindi bishe, tugira amahoro, tuza turyama bushe, tuza dutembe. Si ngombwa ngo dutureyo, nushaka uzagenda uture ku mpera y'isi ariko uzoza utaha iwanyu mu kiruhuko. Nyoko nafa ari yagwa tumuhamba iwacu, pano tuburi two mu bitununane gutya. Sema amen. Iramubwira ngo ivyo bintu nibiba ngo ariko ngo abantu bitiriwe izina ryanje. Ijambo rya mbere ngo nibicisha bugufi ngo bakemera gusenga. Cyo ni cya kabiri, nibicisha bugufi bagasenga. Icya gatatu, bamaze gusenga ngo bagashaka mu maso yaje, bagashaka mu maso yaje, bagaca bugufi. Tukagabanya amaringo, tukagabanya kwizamura no kwigira ibikomerezwa, tukavuga ngo ugomba gushirwa hejuru n'Imana ya Isiraheli. Niturangiza tuyibwire ngo Mana nabatunze nabakenye ni wewe Mana yanje. Nimuvuga ngo amen. Naba nariye ngahaga, naba nashonje, ntakizatuma utaba Imana yanje. Dore ngukiriye bugufi Imana, ni wewe Mana yanje. Hanyuma ngo bakemera bagasenga. Vuga ngo gusenga nico ndindaho. Ngo bakemera bagasenga, ngo bagashaka muma. Hapana gusenga kuko dukeneye visa, hapana gusenga kuko dukeneye amahuzo, hapana gusenga kuko dukeneye gusa gukira indwara. Ibyo nta kibazo, ariko ibyo sitosha. Ariko ngo bagasenga bashaka mu maso haje. Zanibuka kera titwari tuzi ibyifuzo bya Minervare, usibye icifuzo cinka n'icifuzo c'imfura. Nageza mbona abantu basenga cyangwa urubura rwabaye bakarusengera ngo runyuririya hirya imutunda rureke kwica imyaka. Ubundi twagada tuja mu butayu tugiye kubwira Imana ngo turagushaka ma. Sema haleluya we. Turagukeneye, dukeneye mu maso hawe. Sinarizi ko narizi dukenera bingana kuri Imana iradukeneye kurenza uko tuyikeneye. Rero nuzoza gusenga uzuyibwira ngo ndabizi urankeneye, ndi hano mbona naje kubwira ngo mbone, ndi hano mbona naje gushaka mu maso yawe. Ntabwo ari nje ugukene, iraduke. Sema haleluya. Impamvu dukeneye kurenza uko tuyikeneye, izatekereza ngo wa munsi wa Adamu akora cya gitendo akarya yambuto, ibayiraze ati nimugende n'ubundi. Hewe nyuma ya Adamu aracumuye, nawe wishe umwana wawe ngo niho agaruka. Nukundi Imana idukeneye. Nuzuzugenda imbere uzoyibwa Mana naje kugushaka, nawe mbona kandi kinzanye niki. Ngo nibemera gushaka mu maso haje bagahindukira. Cyo kintu kirakomeye. Nimbavuga ngo amen. Bakagira gute? Ngo bagahindukira, ngo bakava mu ngeso zabo mbi. Bagahindukira bakava mu ngeso zabo mbi. Ariko mbabwira ikintu giteye agahinda. Erega buriya ibintu bigomba gukiza igihugu no gukiza imiryango ntabwo ari ikintu kimwe. Hari abo Imana yahaye kurasa, jewe ntiyabimpaye, ikabaho uwo mwuga bakaba basoda. Abandi bo yabahaye ibya politike nziza zikiza igihugu. Abandi nabo yabahaye ubwenge bw'amajambere n'ibindi nk'ibyo. Hakaba n'abandi akazi kabo kandi niko gakomeye, nako ku mavi. Nimuvuge ngo amen. Nako ku mavi. Ubu biteye ubwoba. Nimukumva abantu bamwe bavuga kuri social media bakavuga ngo muri kumva ngo gusenga ngo gusenga kuzakiza igihugu. Yo gusenga kudakijije igihugu niki kizokiza igihugu? Haba n'ubucokira nta masengesho twomarana twenyine, twoza ducorana mu mugongo tukicana. Amasengesho ni igitangaza mu gihugu. Igicaniro iyo cazimye mu gihugu ni ngombwa ngo inyamaswa zinjire. Igicaniro ari kizima mu gihugu, abandi bantu bagira ibicaniro by'igihugu. Sema amen.
abandi bantu bagira aho bita ngo ni rutare y'igihugu, bagira amasengesho y'ibihugu, bakagira amasengesho y'akarere, bakaza baza bakabwira Imana ngo birashoboka ko muri leta yacu harimo abagizi ba nabi, ariko amasengesho dusengeye nubwo badakijijwe ariko batinye. Umuntu akaza akora neza atari uko yakijijwe ariko kuko yatinye. Amasengesho ni nyakanefu. Nimuvuge ngo amen. Itorero rero, itorero ngo tugomba gusenga, ariko rero mu gusenga haba hakenewe ikintu cyo guhindukira ngo tukareka ibibi dukora. Ubu hari ibibi bidasanzwe, ubu hari ibibi bidasanzwe Imana yayigira gukikareba nkiriye. Ariko muzi kuva mu bihugu n'ibihugu tukaza tukagera ino, ariko ukaza usanga ukaza wibaza ibintu uko bimeze ukabiyoberwa. Muri mukubona nimuvuga ngo amen. Ko turavuga hejuru yo gusenga, sema amen. Intwaro yokiza igihugu, intwaro yokiza igihugu. None se kuragira ngo uzamura amaboko bigakunda, wopfukama bigakunda, umaze gutumwana hano muri toilette. Abavyeyi nimukanguke mumenye amakuru, nimumenye amakuru musenge. Abana dukikiye bagiye kungana nabo turi mu guta mu myobo. Ivyo biza bibabazima. Nimuzamutwara inda ntimukaza muzikuramo. Uyu mwana kubera ikagiye kuvuka ntimukaza mukura mwinda. Mwabavyeyi mwe mureke gushikikira abana ngo bakure mwinda. Ivyo ni ibyago ku gihugu no ku bwoko. Utwaye inda utarashaka ngo bizogende gute? Erega ikibazo si uyu mwana, ikibazo ni cyacaha. Nukira kiracaha umwana nta kibazo. Hari abana benshi bavutse muri bene ubwo buryo barakomera, n'ubu barahari. Nimureke kugira abana inama yo gukura mwinda. Ibi ni ibiki mwogashwamo? Abana ko bararira. Ejo bundi mperutse kubona ibintu kubitwa n'inkuba ndumva ndahumye. Tabase bibiri muri ino si turimo. Umwana umuntu akama muzara, ejo bundi baramuzanye amama muta kurusi. Imbwa zamaziza zirakajagura akana kama gacika. Muri iki gihugu iki turimo. Ikone gute? Ubuzima ko murumva twosenge kumva gute? Ngo nitureka tukihana. Sema amen. Mwovuga ngo amen. Aho hanyuma amashari tibishoboka ko ubana n'umuntu ngo areke kugira nabi, ngo areke gukosereza mu yandi magambo. Abagabo bari hano n'abagore ntimuzi ko tuzadukosana. Ni ibintu bibaho. Hari abantu twicaye mu matorero twabaye neza amastoke y'inzangano. Iyo bavuze ngo barwanya hanaha, ngo barunaka bapfuye, abanyu ngo bapfuye ari 10, ngo ariko nanone ababo ngo bapfuye ari 30. Imana ishimwe. Uriya nawe n'umwana wa nyina nkawe. Uriya nawe n'uwanyu. Hasi umukongomani se wapfuye. Taba Kristo bazabaja muri ivyo. Nimuvuge ngo amen. Taba Kristo bazabicana. Muzamureka abasoda bakora akazi kabo. Twebwe dusenge. Sema amen. Nukuvuga ngo umutima ufite ubugome Imana ntizi ugirira neza, irakugirira neza, irakuzamura ntuzamara abantu. Timukimenya amazina yabo, titukimenya amoko yabo, nibagisha, nibambwa, nibiri abitangaza, yambaye nka data. Aha none igihugu kirakira gute? Igihugu gikeneye abantu bafite umutima ukunze buri muntu wese. Kugira ngo Imana umunsi yakugize runaka uzurebe tibishoboka ko hari ubwoko bumwe bwo mu gihugu ntibiba. Tibishoboka. Imitima y'inzangano. Nukuvuga ngo uzuba ngo njewe no hura nawe ngo nipa. Imana iraduhuza hamwe gute? Iradushira hamwe twama tumarana, twamara kumara abantu babara mugasubirana mu mwenyine. Tugira urukundo twibuke ko babarira mu izina rya Yesu. Mutagira ngo none jewe ntavyambayeho. Byambayeho bikomeye. Bigeze kunkubitira data umza. Baramukubita hinduka inyama musize inyuma ndi imbere. Arahwera tuja kwikorera. Havirwamo n'indwara mbi iramwisha. Ariko narababari. Umunsi umwe bageze iwacu abo bazehe barahazi.
hari abantu bacu babiri, sebuko wa mushiki wanje n'undi muhungu w'iwacu w'inshuti yanje wa shefu w'iwacu, bagiye kubabwira ngo nimutwishure ifaranga zacu, bama bafata barabatwika, bakaza babica babashiraho umupango ushyushye, barabatema. Murabizi abagoma uko bazabagira ngo buce mbaza umuntu tese ntimwo bamenya ko bari abaturanyi ngo nohereza amahuza abagore babo. Abo nibo bantu Imana yayishaka. Ntabwo mpamba akora kwitama ndi mwene wanyu, tubiziranyeho. Sema amen. Ko ndabakangurira ngo duhindukire ubugome buve mu mitima, igihugu kizakira. Amen. Imitima mwaraheku abagabo senti bapfuye twari duhari, umwana w'iwacu usigayemo abagore, abagabo bahasigaye nimbarwa, warashize umuntu yagira ngo bamutemye babiri batatu icyarimwe, bane nguruhe neza, urungano rwanje rwarapfuye, dusigara turi nkababi. Sinzi niba ari babiri niba ari batatu, barashize umuhana. Ariko nubu nohura nabo, nubu nohura nabo, umutima wanje warababariye. Uko nukuri mbabwiye ngo mukristo haba nubu uwongera guverineri wa Bukavu, abashi, abapfurero, abavira, abanyintu, babariya bose ntavuze mu mazina muzi, n'abarya bari mu kwama bavuga ngo ni gutya neza, no mugirira neza yaro akagasona. Iyo uja guhana umugome neza uzomugirira neza, niko Bibiliya yagize tubwira. Twebwe gaturaba Bibiliya timwovuga ngo amen. Umugome uzuza umugaburira kandi ngo nagira inyota ngo umuha amazi. Ubu turi mu isana mitima Imana igiye kuduheza igihugu, tugomba kukija ngo dufite imitima mizima. Sema haleluya. Nasonse umugaburire, sinzi ibintu biyo byavuye. Nubona neza yafushije umugire nawe kuko nimba ari kukirira, nimba ari kunani kukiriyo kukiganda umugandarire kandi utabangwa. Imana we mugirire neza umutima wiwe, muhozema. Nubwo ndi umufakazi kandi ari uyu wambekuye, tugakunde kundi nawe amuba. Uzova mu Mana we yaranyiciye, ariko murindira uriya mugabo umurinde kugira ngo agumane n'umugore we, nubwo nje wanje mugabo cyangwa wanje mugore yagiye. Izo ngo niko gufata makarashushi ngo kamuyatereka ku mutwe, niko bibi, uko niko guhora Bibiliya yemera. Mwovuga ngo amen. Mwiteguye kubabarira, nimubabarire mu izina rya Yesu. Uko niko guhindukira, tubabarire ibyabereye Kabera, tubabarire ibyabereye mu Minembwe, tubabarire ibyabereye muri Zura, tubabarire. Iyo ntwari zituma Imana ivuga ngo abanga nuwo bahantu bohatunganya. Sema amen. Mu maproje mufite yo gukora muza mushiramo ayo mu Minembwe, mushiremo n'ayibuvira, mushiremo n'ayo mu Rusuku. Ni utekereze ibarabara ryova ku Kiziba rikagera mu Mibunda, utekereze n'ibarabara ryova mu Basusumba rikagera kwa Murima, baza barinyuramo. Kandi ayo mabarabara tuzayandikaho amazina meza. Sema haleluya we. Tuzayandikaho amazina meza, amazina tunga, baza bakandagira banyure muri ya mabarabara y'ababandi bagiriye nabi. Nugira Imana yaraguhaye kumenya gu'ivy'ubuhinzi, uzane proje iya mbere n'uwijana mu Rurambo, ya kabiri wijane Makobora, bahinge bezi nzarishire, bazabarya kugira neza kw'Imana kuvuye ku bana b'Imana. Haleluya. Nimuhumure ari ibyiringiro tuzataha, uretse mu ijuru habana hari iwacu, hariya tuzajayo. Ariko ikiri mu kuntera ubwo imitima yacu ni mu kwibona iremereye, kabona yuzuye ibintu, kabona irimo ibintu. Nimworoke nta muntu uzugenda kuri yaremererewe, uza wamufutama aho hafi. N'ubu ngubu ko usanga hari ababimyoza ngo uyu nguyu nawe no kubwira ibyambayeho izonzi uhumirwa. Ariko datagira neza, Bibiliya yavuze ngo bahindukire. Kamba kongorera akakanda. Yesu ashimwe. Ndi hafi kurangiza, ngiye kuvuga cyagi cyaniro riturangiza ndangize. Yemwe abantu mwe muri Kenya n'abandi bari hirya no hino, duhindukirire Imana, dushake mu maso h'Imana. Yesu ashimwe. Hari ijambo Abrahamu yakoze rizarinezeza. Abrahamu ko yageraga ahantu hose bacungaje, ikintu ca mbere ngo yageza akora
muracibuka kubaka igicaniro, akubaka igicaniro. Mu yandi magambo yubatse connection, antenne imuhuza n'Imana. Mbere yuko dutangira n'amakanisa, mbere yuko mutangira n'ibyashara, mbere yuko dutangira n'ibindi, tubanze twubaka igicaniro. Sema amen. Cyagiye cya Eliya ngo byari byaracitse. Eliya hageze ikintu cya mbere yakoze ngo yaravuze ngo nimubanze mureke sane igicaniro. Mbega ukunda igicaniro kikenewe muri Kenya. Igicaniro kirakenewe aho impunzi z'abakongomani zose ziri, so mu bwoko butandukanye. Igicaniro cy'Imana, iyo Imana ivumereye isi zayumva. Mwebwe mwari muzi kuri yango, mwari muzi ngo ese muzamubona abanzi banyari bande? Uko muzamubwira ngo ababembe n'abafurero n'abanyentu n'abanyamurenge ngo n'abanzi babandi. Iriya ntambara biriya bintu biba muri Kongo nagisege tubwiwe ntazi uko biteye. Siwe president ubunyine ndagabo niwe ukiri president, ayi ni wakijaho. Ese yararahiye mwari niwo uzumenya makuru yeriye? Yararahiye cyangwa igiye gushira? Haraba bari mu kuyimara igitangira, aracatwara garangi ziriya, nimba ziyongeza tuzaba tureba, dore gatwete tunatora. Umva mbabwire igicaniro impambo mbaye nkifuka, mwavuga ngo amen. Turi kumwe se? Burya iyi gicaniro gihari hakabaho umuriro w'Imana, biba bivuga ngo hariho presence y'Imana. Iyo umuriro urimo kwaka birashaka kuvuga ngo ko turamenya amakuru ari mu ijuru akamanuka akagera hano. Dusenga, turi mu gusenga, ariko turi mu gusenga dufiteho n'ubujijiho, kuko abo turi mu gusengera ntabwo ari bo, abo turi mu kwegekaho ibibazo ntabwo ari bo. Bariya nta nyungu bafite, barafurero barapfushije, ababembe barapfushije, ari amoko yose yarapfushije nkuko turi mu gupfusha, kandi barababaye nabo bazima babo barahwereye ni nkuko tumeze. Ariko nabo bari mu kubiyobe, akuzi kuja mu gihuru waruka ukazumera ivyatsi, niba ari ivyatsi ibisharankima kwanza ngo biraboroheye, uzwa kuba mu mayima ise biroroshe no amanjari. Igihugu kizima nticogera abamayima, nta muntu woja mu gihuru. Ariko biriya bintu bibera hariya, hari ahandi hantu biri mu gukorerwa iriya kure. Sema amen. Abandi bantu babifitemo inyungu zidasanzwe, batari abarozi, batari abacuraguzi, abo ni nk'ababebe. Mwebwe abantu babimuzi ngo bakomeye ngo nabarozi n'abacuraguzi, muzamureka bariya mworyamana mukarara mukagenda no mu mamodoka mukaguma mukagira amahoro. Ariko hari abantu bitwa ngo ni imbaraga z'umwijima, bitwa bayoboye isi, bari mu gutegeka bakavuga ngo Kongo iriya ntambara igomba kugira imyaka 100, abuzukuru n'abuzukuru zikaguma kuri, kugira ngo twebwe abogani Jesse ndimo ibo babona inyungu zabo zihoraho zikomeze zigende. Abo ngabo barahari, nimuvuga ngo amen. Bakeneye abandi bantu buzuye umuriro w'Imana, bagomba kubasanga mu nama nijoro cyangwa ku manywa cyangwa mu gitondo bukeye, bakababwira ngo mwe guhera uyu munsi oleme. Kakwa kundi Yesu yamanutse mu kuzimu, asanga Satani, asanga rupfu, imfunguzo arazifata, abera barazamuka. Sema haleluya. Mubanze mureke kurwana n'abaturanyi, mubanze mureke kwikorerana nabo muvukana, musange ikibazo, dushaka umuzi w'ikibazo uri hehe. Naza mbibabwire wacu mu gitondo, hari umugabo, abagabo babiri, umwe ni umukozi w'Imana yaranashaje mu minsi ishize, wiriya muri Aziya, hayagana amakuru mpambabwira. Uwundi ni umukozi wo kwa Shitani, nimba no mwita umuhiminati cyangwa umufirima w'igitangaza komanda. Noneho bahuriye muri Amerika mu myaka yashize, imyaka nka 15, ngo bamare kuhahurira ngo bararamukanye. Uwo mukozi w'Imana yaratembereye muri Amerika, nyine agiye mu by'Imana. Uyu wundi nawe yararaho
ko ndanga kumuvuga mwomumenya iwe yarari muri agenda y'ubwami bw'umwijima. Hari ikintu baza bashaka guteza kandi ku mugabane wa Afrika ndetse n'isi muri rusange, ngo barangize barahura. Ngwino hano gase niwe nshobo wagize neza ko twazanye wa Imana guhumukisha kangwino hano, ngo bamare. Urumva n'abantu bakomeye, uwo nguwo umukozi w'Imana nyine. Urabona bano bantu baba bakomeye, nimba navuga ngo bakomeye niwe kandeka kumuvuga. Noneho bahurira muri Amerika bararamukanye, bamare kuramukanye. Sinzi kandi baravuganye kangahe, haya abantu nyine bakire n'abakomeye bose baratandukana. Wa wundi wo mu mwijima, wa wundi wiriya naza mbabwira bazabapangira, kandi kumpamvu ivuga ko barabimenya niko bimeze. Noneho ngo bamare arataha, ngo abwira babo muri ya nama naza mbabwira. Ntabwo mbavuga inama y'abarozi, jewe nta n'ikibazo ngirana nabo, nta nubwo nzambavugaho, nzambasengera gusa ngo bagaruke. Kumba ndabababari ariko tibishoboka. Timukaza munaguma kuvuga ngo abarozi, ngo abacuraguzi, ngo abakimwikanisa. Sinzi ico muzamushaka, mugira ubwo bwarabishe mukama kudutukira ba mama na ba papa hano ngo mwakubasimbiraho. Mugaza ugenda usimbire kuri ivyo byawe bikugoye nawe. Ababyeyi bamaze kubura uko bagira, basigaye baza noneho uko bakazagenda ngende ndeke. Mureke abantu bagira amaho. Ibibazo twahuye navyo nta mpamvu yo guhurira n'ibindi mwikanisa. Amen. Numva kera umuji nimbaga rukonje ndo umupasiteri tibikunda. Noneho ngo yamagenda basanga mu nama, arababwira ngo imbaraga numvise muri uyu mukozi w'Imana, wa mugambi wacu ntiwogerwaho ubunyine. Ako kandi murakumvise, imbaraga numvise muri uyu mukozi w'Imana, wa mupango twari dufite mubanze mutegereze indi myaka. None garapfuye, sinzi uko bimeze. Bama basubika kandi basubitse ku mwaka. Icyo mpamvu mbabwira bari bagiye gukora ndakizi. Hawo biza bimenyekanira hese ni ku gicaniro. Igicaniro icyo naza mbabwira igicaniro, mwavuga ngo amen. Kiza gituma dusoma ibitekerezo by'Imana, tukanasoma n'imigambi y'umwanzi, tukaza tumenya iki yagiteganywa, tukakirwanya kitaratugeraho. Ibi bintu mubona by'ubutinganyi biriho ubunyine ntabwo ari ubu bitangiye. Abakecuru sinzi nimba babizi, bimaze imyaka n'imatibishe 100 bitegurwa, kandi byaza bitegurwa n'abandi bifite ifaranga ziri inyuma zikomeye. Ko ndababwiraga nk'abanyamasengesho, sema amen. Iyo turi ku gicaniro hari antene zizamuka ikagera mu mutima w'Imana, ikazitumanurira amakuru, tukaza tumenya ivyenda kuba ku miryango, tukamenya ivyenda kuba ku gihugu, tukamenya ivyenda kuba mu ikanisa, tukaza tubikemera iriya ngo mw'izina rya Yesu wa migambi we turagufashe. Bikamera kwa kundi kwa Elisa ngo iyo Abasiriya bashakaga kubatera. Sema haleluya. Ngo iyageze amagara umwami akamubwira ngo mwami yewe w'Isamariya we, ugenda utegaha uryamaha naha niho banyura. Umwami w'Isirayeli avuga se ni gute byagenze ko amakuru yacu n'induzu tuvamo akaja kuvuga nta wundi ni Elisa wari ku gicaniro. Tuje ku gicaniro mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana ni wake mu izina rya Yesu. Iki gicaniro rero gikeneye umuriro, igicaniro kizira umuriro ni zero. Icara papa we, igicaniro kidafite umuriro ni zero. Umva mbabwire ba mama, timwovuga ngo amen. Ariko muzukuntu twuzuzwaga, haleluya we. Ukazusanga umumama karahe ku mwana akaza yamagenda nijoro akaja gutarama na yambeho iwacu. Iza ndi ku musumo twaragiye mu kerera muri gwiko nikubitamo, ndavuga ataji wewe, ariko ngo buce namasubirayo kubera moto wa Bwana. None ubu twarabibatije ngo yari moto wa kwanza. Mumana nti yaba moto ya kwanza na ya pili, ni moto ta moto wa kwanza. Imana iravuga ngo umuriro ntukazuzima. Umuntu ari mu gutangira gutya ukamubona ameze neza, yuzuye ubwiza bw'Imana, yarambura amaboko kuririmba tugafara. Hamana nk'iminsi ukaza wibaza ngo ese byageze gute, niki cyabaye ko yagiye mu bintu byinshi,
ko noneho bitake yabikururana umuntu agahaguruka nk'uko kwacu kw'abapasiteri ukaba umunyamwuka bigakunda bwaca ngo noneho runaka ngo nta mavuta akigira muzi se kiba cyabuze umuriro uba wahose umva mbabwire bene data mwavuga ngo amen waba uri pasiteri tukishimire ku ikanisa ngo rirwe rigutware ubura umwanya n'Imana. Icyambere ni Imana, icyambere ni igicaniro. Tuza tugenda dusura abakristo mu miryango gutya iyo twashobojwe. Uzi ko hari urugo uzawinjiramo ukaza wamukururwa waza utera isengesho rikaza ryamara ukaza ukuzuzwa kandi wari warusha hakaba handi ugera ukazatara ko abantu bazabanywa ameza. Aba bantu barabatijwe ukaza wumva inzu irasanga kwa kundi ni nka broxima uwaza ukubita abana makanisa ni kwa meza. Uza winjira mu kanisa ukaza wumva imizi guti ukaza wumva ahubwo warushe aho kugira ngo uruhuke. Haba hari ikintu kibura, ntabwo ari ikindi. Umuriro uba waragize gute? Umuriro uba waramanutse. Ko ndababwira ngo umuriro w'Imana wake mu izina rya Yesu, umuriro w'Imana wake mu izina rya Yesu. Abagore buzuye umuriro, abasore buzuye umuriro, abakobwa buzuye umuriro, baza banyura muri quartier inama zigakoreka bikavuga ngo ubwo runaka kiri muri umoja ikindi cyoshoboka nimubaze mwitonde. Sema haleluya. Ku muriro w'Imana, kandi umuriro w'Imana kiza kiwatsa sikindi ni inkwi. Rumwe mu rukwi rukomeye amasengesho. Muheruka gufunga, harabaheruka amafungo yemwe muheruka se ko kwiyiriza apana visa pana kubera visa gayo wohwerera masayini visa cyangwa umugabo byanze nibiki kandi nabyo si bibi kuko Imana izibikora. Ndabakangurira ngo dusubire ku mavi, nimureke dusubire ku mavi dusengera igihugu aho gutuka igihugu, aho gutuka abayobozi, aho gutuka abapastori, aho gutuka ikanisa. Turigendere ku mavi, amavi azahindura ibintu mu izina rya Yesu, amavi azatsinda urugamba tutarwanya. Ko ndabwira abakristo ngo dusubire ku mavi. Sema amen. Bungere bagenzi banje musubire muri za porogaramu. Imikutani idashira mu igabanya, ibiterane bya buri munsi tubigabanya, dushake n'umwanya wo gusenga, tuzuke mu rukerera, turare nijoro, tuje ku mavi. Imana izadukoresha ibikomeye birenze utungutu tuntu dupfuye, kandi twoye kunyurwa n'utworoshe, twoye kunyurwa nuko twabaye barunaka. Mureke dukunde kuba b'Imana ishaka. Izo ziguterera iriya kandi iyo yakuzamuye izigufatirayo, izigufatirayo. Icyambere ni mazabaho, icyambere ni igicaniro. Nimuvuge ngo amen. Mwabasore bacu, icyambere ni igicaniro ba papa. Maisha mazuri ni maisha ya maombi, ni maisha ya maombi. Musengere, muzamuzura musengere imisozi ku mafi, ku mafi, tuje ku mavi. Ndababwiye ngo binyuze mu masengesho n'intwari ikomeye. Ikindi cyiza mushaka ubutunzi, ariko ubutunzi buzaba bwiza iyo busanze umuntu ku gicaniro. Iyo bugusanze hafi kure y'igicaniro buzaba gucanira. Ubutunzi kuba mwaje hano kugira ngo iwacu ejo mundi wacu baratanze ndanezerwa cyane. Ibihumbi ndababwira nka 200 hafi aho natano bavuga ngo ni 150. Uko se kwizaba murye muri mukurya ariko uzane nandi nawe utange, kandi uzuyatanga uvuga ngo ma hari igihe naje nari kuba meze kuriya cyangwa bari ni nganje. Timukanda mwama mwikomeza ngo mwama musankaho erega uburyo ubutunzi bw'umuntu aho buri Bibiliya ntizivuga ngo niho n'umutima wuzuba. Ko turakundira gisi biriya bihari. Muzamufasha abantu usibye n'abari yamuvukana, haba nabandi mutavukana ku maraso, muzamubafasha. Ico ni ikintu ciza c'abakristo. Mwavuga ngo amen. Ariko ikintu sisitijeho gikomeye nimureke dusubire ku mavi. Inama nyinshi cyangwa amavi menshi, ibiganiro babze nimugira igicaniro mu mako. Jewe ejo bundi ndangiza ndi umwarimu, Imana yaraje maze kubwiriza arambwira ngo arashaka gukizwa ku ishuri. Kana kagakobwa kangana kuko karambwira ngo karashaka kwirega ngo karashaka gukiza atari ko ndabona kompa. Uricwa niki? Ati ndi umuriminati impinga. Konti wacu dufite abahungu bake, uyu ntampitana umukecuru akabasigariyaho. Bite yewe mwa
ati ndumuye byagenze gute? Nagiye aha ngiye muri konseri mpura n'umuhungu umeze gutya, mpura n'umuntu umeze gutya, bampa akantu kameze gutya, ibintu bitangaje ndi kumwe n'abasore ndabibabwira. None ikintu ca mbere bambwiye ni ukwica data, kandi narabigerageje. Nama ngenda ndateka ngo mare guteka, nama ndunga mu mboga. Papa ngo ataramira kabiri inani umwijima wa mubyimba. Aragiye baramubaza umuntu arahwerurutse. Ati njana na mama kuja kumureba. Nzi neza ko ari njewe. Nuwahaga bashobora kuba ari n'uhano umoje. Noneho ngo ndango arangize ati ndagaruka. Ngarukana na mama ngiye mu gikoni nawe ndamutekeye. Mama ngo abagikubita ku biryo isi birashize, abararwaye akurikiye nde papa mu bitaro. Ndategereza ngo reka ndebe ko bapfa. Noneho ngaruka nje gutekera abavandimwe. Ese yewe waza umva naza numva sauti yawe imbwira ngo nimbikora. Kaza numva ko ndawe niki cyari cyabaye. Niyo ari process ise kujira mu. Ati none ngeze gahano urabwirije none uko nokizwa. Ndavuga ngo ibi ngibi twihaye nabyo byo kubwiriza mu kagira Imana. Ndavuga ngo wokizwa ariko numva Imana intije imbaraga. Ndamusengera arakizwa. Abibwira se na nyina. Ubu bari kumwe Imana irabafasha turabasengera barakira. Ubu barahari. Ejo bundi iho ni muri kicumweru gishize turi mu ivuga butumwa twatugenda Gitengera mpuye n'agahungu kangana gutya ko mu wa kabiri wa secondaire. Bitewe sha kwakurya gishike no agahungu nyine nk'ababuze. Bite papa? Ati namaho twaje kubwiriza none hagara tukubwirize arikanze. Ati guti turashaka kukubwiriza Yesu ibiki ngo none ni kubereka ari we twatunganye titi tubizi turi abakenya tuvuye muri Kongo ahantu hari ibirometero tuhuye nawe gute? Ati yo ati Mana yambo ati nimumbabarire ko ndaje muri iri minati. Ati ubungubu barandekrise gusa basabye ibitambo nabibuze nibyo nari nshaka narabibuze. None ukuni gutayi yewe Vigita we rikana nabo bantu bazokwica Yesu ni ugushaka. Uwo mwana ararira arahwera ndavuga ngo dunia ina mambo. None ko muri mukwama muryama kuva ku wa mbere mukageza ku wa mbere ngo abana ngo Imana nizirinda nimuje ku mavi aruhashishuke ba papa nimusenga ibintu birahangaha biteye ubwoba bikongera bigatera ubwoba. Tuje ku gicaniro titwemere ko muri ruzima nimba umuriro warazimye ongera wenyegeze ongera wihane ongera usubire ku mavi dusenge cyane kurenza uko twavuga cyane twokora cyane. Dusengera igihugu dusengera imiryango igicaniro kigume kigurumane imbwa inyabo imbaragasa bizoza byotera umuririya ariko nikimara kuzima bisinjira muri twe bidutware bitugira uko bishaka tuba abantu bo kubabarira. Imana nibagire neza nimwakira ijambo ry'Imana. Tuombe Mungu. Reka dusenge. Abantu bumva bifuza ku gicaniro cy'Imana cogurumana umuriro w'Imana wo kwaka muri bo nimuhaguruke kugira ngo icari dusenge. Dusenge tubwire Imana ngo Mana umuriro nanje wanje muwanje ni wake mu izina rya Yesu. Kube hafi mbere ya huduma ni wewe, mbere yo gushaka ni wewe, mbere y'abana ni wewe, mbere y'umudamu cyangwa y'umugabo ni wewe. Mana mbere yo kuba pasteur ni wewe, mbere yo kuba bishop ni wewe, mbere yo kuba umuririmbyi ni wewe. Kabla sijaimba wewe kwanza, mimi nataka ushirika na wewe. Mimi nataka ushirika na wewe. Icyampa abakongomani ngo basobanukirwe iri jambo, abanyafurika turimenye igicaniro cyake. Dusenge tuzamura ibicaniro mu bihugu, tuzamura ibicaniro mu miryango. Nukuri Imana iradukiriza igihugu kandi nikidukiriza tuzakibemo neza. Baba katika jina la Yesu. Amen. Tunasema ni asante kwa sababu wewe ni Mungu. Hallelujah. Baba tumalisikia neno lako. Kwa nini moto usime Baba? Kwa nini moto usime Baba? Kwa nini maisha ya maombi yatushinde? Haiwezekani kuishi maisha ambayo sio ya maombi. Ntibizoshoboka ko twuba abakristo batari mu buzima bwo gusenga. Gahunda yamye yo gusenga, gahunda yamye yo kwiyiriza, gahunda yamye yo gushaka Imana. Tuba abatanzi, tuba abarwanyi. Iza nibuka igihe cya Mose ararwana. Mose ngo yahagaze ku musozi,
Huri na Aroni bamufata amaboko, mu yandi magambo barasenga mu kibaya urugamba rugatsindika. Tuzadusenga idamba rigatsindika, tuzadusenga ababisha bakadukuraho igitugu. Mwami turatera amakompora mu bantu barimo gutegura imigambi ya Kongo, turabateramo amakompora akomeye mu izina rya Yesu, amakompora yo kubasandaza katika jina la Yesu. Washindwe na waregee, ntibumvikane Mana wewe ukuboko kwawe hejuru y'igihugu cya Kongo. Igicaniro cyawe gikomeye, igicaniro cyawe mu miryango yacu, igicaniro cyawe mu mitima yacu. Umuriro ugumugurumane, umuriro ukomeze wake. Abari basubiye inyuma yazamure, abari baraziba umuriro warazimye, ongera uwatse ma. Porogaramu ntizitubuze kuba ku muriro, ibikorwa bitandukanye ntibitugire bizi. Haleluya. Iyo twasenze cyane, iyo twabaye imbere yawe, tuza tunakora byinshi. Iyo twasenze buke, dukora bike bikanatuvuna. Baba, moto wa Bwana wake. Muri wo moja umuriro w'Imana ni wake. Mu miryango yawe moja umuriro w'Imana ni wake. Mu mpunzi zose umuriro ni wake. Mu bakongomani umuriro ni wake. Asante Imana kubwo guhembura abantu bawe. Hembura. Tureke gukanika amasengesho arorosha. Haleluya. Asante Bwana, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu na madhabahu yaendelee kuwaka moto katika jina la Yesu. Amen. Imana bamugisha kubwo kutega amatwi. Dusubire ku birindiro byacu, subire ahandi wasengera, gusubire muri bya bihe Mungu atakutumia.